Democratin USA sarkar na anla ka piang hiam USA Christian sa khua betu te an chepa ringlo tu tele sa khona poisa lo ho an pong por thina ni Democrats President Bill Clinton na sarkar lai po khan White House office za omna ti borbang khopin meichia achet pui thina ni kha tichuan Democrats tho Hussein Obama aron sarkar velea ani po kha engsa khua bernge abiak ti po chiang taka soihar khopin akhosa a aming chuan Christian sa khua ain ziak lut ve nge ya ma se ache zia le ro rel na chuan Christian anek chep zar zar thung si chu wangin USA ring tu te an chep tak zeta pathian anaw ta chiam ani kha kumli chung Donald Trump an ro arel vele ta a chuti chung heroin Christian te chuan freedom muta anin nga ya an trong trai na de chana Donald Trump chu an pom hne hle ani Donald Trump president na hnoya chuan pathian omring lo le Muslim le homosexual ho chu nasatakin an lungoi lo ve thunga kumli chung kha thinrim reng rengin an anga an khosa ani bermai Donald Trump ai roin khovel ram hroi tu te tiata na moi lo khopin Christian zui tu tele rongbol tu te aron tantlat thung ani kha kumlen nuwa in thlan that angai thina Democrats lam hian engkong zong poa Donald Trump pai thak chu an thu pui ber ani top mai election azo meu chuan campaign hun laya thu soi ngai thatur mi pui muzo lo ama support tura pung khom le kong zo tur po muzo ngai mi lo zok Joe Biden a chu din hun sang taka om talu amai le tuna chuan Democrat ho chu ngai thatakin an tholian to hlea homosexual le atheist le Muslim te illegal immigrants te chuan chandam anita anin nga ya an loma an bianga mitui aluang ngei ngui mai ani ole Democrats lam hian until tu masak le ngai pui mo zinga nau ti tlak naute piang to thlenga tha theina dan siam te du anga khosak theina le mong ko hur lesbian te san vo choisan Muslim emo rampon mi atam thiang ber USA lak lu dandawa USA lu dru te nen lam ol sam taka vote pek zel tele adang dang te aninuk maya an phur to lutuk chu White House a Joe Biden ala thut ma hau atangin anzia an chu atran le ta ni in alangani Democrats Congress ho tu nu House Speaker Nancy Pelosi ile Congress Rules Committee Chairman James McGovern chuan Congress Rules thar siam an rot meka chuta chuan toile patil te ma ni sex thak transgender le duanga piang in chalte an ngam pa jok theinan le chutiang mi te thliar ran an ni lo nan ti in father ti te mother ti te le daughter le son ti zong chu mang to lo turin ban vek an tumta a tu po reng chu mi pa emo mei chi emo nu emo pa emo tia soi phal ani to don lovani chutia an soi chuan patil le tuaite transgender te chu an thliar bi ka an nga yani until ti tum chu gender inclusive language ti in an soya engmi po an za veka an choi sang veka until ve veka ni ti lam tir an tum na ni until tuma hian an ding het hle ani ti alan na chu Congress ro relin khom na Democrat representative Emmanuel Cleaver chuan trong trai na in hun ahong ve a chuta atong trai na chuan chung song chu sa khole rin na sang nei ten ming sanga kan ko thin pathian mingin kan di la che amenen aumen ti in trong trai na akharma umaya Christian kan trong trai apiang in atop kharnan amen kan ti thin po chu antan anhokta ani berin alanga amen ti chu du tok talo chuan amenen aumen ti in akhar takher ani chu hetia Democrats Congressman in amen ti mai du tok talova amenen aumen anti takher hian na satakin Republican lama tangin soisel na achuak ngala amen ti chu mi pa soina ani kherlo ti Republican representative Guy Resenthal chuan aron soya amen ti chu latin chonga thlengro se Soviet ti na zokania ma se Democrats progressive ho hi chuan thudi komsa hi an ngai poimo ve tlat si lo ti in aron tuita conservative blogger Matt Walsh point Democrats ho chu ro rel tran nan an trong trai ve a atopa amenen aumen anti aumen ti chu thumal omzanei lo thila thlak takani Democrats ho hian engkim mai hi an chu amol vek zel thei ani hi an vai hian jokar
klon an ni e tiin aron soi ve bokani January ni ni sang ni som ni pakhat in rin ni khan khovelin ni a hel na konga ni anai ber hun atlenga ke ni lama thlasik lai ani hlau hi abawan nei tha kem tun lai hian ni hi alang lian deuh ni in scientist te chuan an soya ma se mishing mitin a hre tham lo an ti January ni thum khan alan dan pa ngai aya za pathuma lianin alangani kan khovelin ni a hel na kong hi abial chi alova artui pian mangang debin atung sol dewa tun lai hian ni a hnai ber na hmun a thleng me kani khovelin ni a hel na kong ang deuh bok hian thlain khovel a hel na kong po atung sol deuh boka chu wangin thlabial po hi achangin alian dewa achangin ate viau boka thlabial ve si te viawa alan hi chuan thlain khovel a hlat laya abial wangani tun hnaya covid vaccine covishield chu emergency case man phalna India sarkarin abetan ta boka India rama vaccine siamna hun puite chu an burtan ta mup maile kan hriat photo angin India hi khovela vaccine siam chuak nember ania khovel vaccine song za somruk vel lai hi India tanga chuakani chu wang chu nimo mani deuh po khan ram sang palai ti chuan vaccine dong masani be sein India an local huk nge ani kha India hian hun ngam hun ruk vela vaccine siamna hun lian pui awma Pune ami Serum Institute ringota an siam chuadan tlem i han soidon teang he Serum Institute an CEO Puna wala chuan hetiang hian asoya vaccine siamna hian mishinga tanga na shikai pal om lo nan atam theyang ber khol man ania vaccine dana turbur te chu temperature sang taka pu 5 phot an nia chumi nuwa virus thanan hun temperature sang taka da an nilea chumi nuwa chau bura te chuan kholin vaccine chu an thun talhoma anuwa khol dangin aluminium kepin alo chin le tamak lomani vaccine full dose si voi ni chiu tur ti ania avoi khatna le voi ni na inkar hi thani thum tla se du thu samani Pune ami hian minute khata bur sanga zel achung lut mana February thalam hi chuan hemilet ni siam chuak thei tura ngai ani bur khata hian do som zel awma abur te hi hon an ni nu chuan dar kar nga ralma man nge an nga ya heng bur te hi temperature pahnia atanga paria degree celsius vela von that mai thei an ni tuna hian Pune a Serum Institute te hian makta doi som nga lai siam sa an kol ran to a sarkarin hun ati rualin an semdar chumchum to mai don ani heng vaccine te hian za som sari vel veng thei tura ngai an nia vaccine lak nu hian thri hi kai thei tholani ma se la to te chuan an tuar na lo nge Pfizer Moderna ho siam po re lo te a man phalna pek mai be se ania ma se an ni siam po hian a zonga za chuan a veng thei bik chuang lovang